Ekoromogi inyalo tudri kodwa e live waduto mag tudruok 2 3 6 nono nono achiel kachiel e YouTube, Facebook achiel kod X mar Ramogi TV. Wago kod mbaka nyinga Ochieng Emmanuel, jaloko marwa en Liz Otieno. Kawachako ni Senator ma Homa Bay Moses Kajwang' okwayo ng'uono ewi tulo mane oneno giko dira mokalo e kaunti Homa Bay e kinde romo mar jolinda mwananchi. Kajwang' mane lose lien jaod Boni Halwale kaunti ma Kakamega oseonjore mag siasa kawacho ni piny owacho nyakoro ket maino e kedo kode ni mar oseweyo maonya. Kajwang' bedo ni konde duto mag Kenya ni thuolo ne ng'ata timo e limbe kod campaign kendo limo maonge lweny. Goonism has no place in contemporary Kenya. What we witnessed in Homa Bay last Sunday, I want to make it very clear. That is not the position of the Luo community. That is not the position of the ODM party. This ODM party, Sifuna has been its Secretary General for the last 8 or 9 years. Osoti has been its deputy party leader. There is nowhere in our ideology where we say that we are going to zone Kenya and we are going to prevent other Kenyans from accessing parts of Kenya. Raila Amolo Odinga was tear-gassed. He was beaten. He was attacked. Boni, unakumbuka ile siku Raila alikuwa anatoka Amerika, tulikuwa na Boni Khalwale kwa gari moja. Tulitandikwa kutoka Embakasi mpaka Gikomba mpaka Mudhurwa. We cannot commit the same injustices that have been committed upon us. That is why I offer an unconditional apology. And I have not come here to point blame. I have not come here to explain myself. We take responsibility for whatever was committed. We take responsibility for whatever is omitted. Kapodwa ntiere weche mag siasa. Ogai ma DCP Rigathi Gachagua olimo min jaod bura machon